Hello my people, muri iyi video ngiye kukwereka strategy wakoresha kuri WhatsApp yawe ndetse tukakugira umuntu urenze cyangwa se umuntu utwoherereje cyangwa se umuntu ukoreye ibi bintu akabona uri umuntu urenze bya danger. Rero reka nkwereke utwo strategies, ariko nyabona niba uri mu cyanya cyano kora kuri iryo buto rya subscribe, ngwino ufungure application yawe ya WhatsApp. Ukimara kuyifungura uraza uze hano ngaha ugiye kwandikira umuntu urimo kuhabona aha ngaha. Ukimara kwagira uraza muri keyboard yawe maze uze wandike akanyenyeri, uze wandike ijambo wenda twandike Norbert. Ukimara kwandika Norbert uzongera uze ushireho akandi kanyenyeri. Ukimara gushira akanyenyeri nk'uko uri kubibona ijambo rigiye cyangwa se rije hano ngaha, rije ari ijambo ritsindagiye. Nk'uko uri kubibona ni ijambo ritsindagiye. Nk'uko uri kubibona nanone uje ukandika Norbert, tandukanye rya jambo ryo hejuru n'iri ngiri ryo hasi nanditse aka kanya. Nk'uko uri kuribona iri ngiri ni ijambo ritsindagiye, ariko iri ngiri ryo ntago ritsindagiye nk'uko uri kubibona. Nimba witegereje neza aha ngaha aya magambo aratandukanye. Akandi kantu rero urakora hari ukuntu ujya kubona umuntu yanditse nk'ijambo, ariko muri iryo jambo hakaba haciyemo akantu k'akarongo gatambitse. Reka nkwereke uburyo nabyo wabyikorera. Uraza muri keyboard yawe maze uze ushire wandike kano kantu. Ukimara kukandika uzahita wandike ijambo ushaka. Ndareka nandike Norbert. Ukimara kwandika Norbert uzongera uze ushireho kakantu kameze gutya. Nk'uko uri kubibona iri jambo riciyemo umurongo. Hari ukuntu uba ushaka kwemeza nk'umuntu cyangwa se sometime ushaka wanditse nk'amagambo udashaka kuyatsiba, wowe ushobora kuba wakoresha ubu buryo ugahita unyuzamo umurongo. Rero aka kantu niba kagufashije unyandikire muri comment to my brother. Rero akandi kantu nakwereka ku bwenge aha ngaha, iyo uje muri telefone yawe ukandika akadomo wapi, ukandika rimwe ugashiraho akadomo. Nk'uko uri kubona iyo wanditse rimwe ugashiraho akadomo maze ugashiramo umwanya space, wamara kwandika ijambo maze ugakanda kuri kano kantu ka enter. Uri kubona uko ugenda wandika enter, ukaza ukandika amagambo. Nk'uko uri kubibona ntago bigusaba ngo ugende ukanda cyangwa se ugende wandika iyi mibare. Dore akantu uhita ukandaho iyo umaze gukora biriya. Uraza ugahita ukanda kuri kano kantu. Ndakeka urimo kukabona, kano kantu kameze nka fresh, kano gaka ukandaho ibintu bikazamuka. Ndakeka urimo kukabona. Nk'uko uri kubibona uraza ukagenda ugahita wandika amagambo gutya. Wakamara kwandika amagambo ugakora kuri kano kantu ka enter. Iyo umaze gukora kuri enter uri kubona amagambo bigenda bimeze gutya. Nimba ubona iyi video igufashije kora kuri subscribe.